Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a Kardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Nijang Karbi Anglong District Lapen Hojai District Ahoyalong Johnny Nampia Ingnar Apran Kedam. Langka Forest Department ke parlo Bilgaon along Nampia Ingnar Rihing Kedan pen Apran Kedam. Nijang Karbi Anglong District Lapen Hojai District Ahoy Bilgaon along Sok Kichuk Kiwang pen Karen Rihing Kedan pen ajok Johnny Ingnam Ingnar Apran Kedam. Preya chiklo niphai inkoira ketom ningkan surihinira inkoira phoarni ada porphai ketom apor malom Bilgaon Sok Hidi along Johnny Nampia Ingnar Karen Rihing Kedan pen Apran Kedam ajok Langka Forest Department atum adimaklong nang palipen kititang Nampia Ingnar aphan postmortem chiaphan Dr. Hang pen palang pacharipo bang sopi JCB hangsi kipip chiaphan adimaklong tukpo Ranger pen kaning Japon Asok akitialong Karen Rihing kihing Aphan arona tengpen kangsai chiaphan police atuma phan lamhoi pusitami pipon nang kokpo lapen sodak pen insai nang kokpo pusi pherang kia thengno ning Japon Kheruni pen kam sing dera report Karbi Anglong News Channel Keta bajat hoise etu to ami khoti kobo noaru rati hoise to ratipu ami gom paisu আর আমার জানা মতে এটু দুটা হতেই যে মরিছে এটু যে খেতি বসাবৰ কাৰণে কাৰেণ্টৰ ঝাটকা মেচিন লগায় এটু ঝাটকা খোৱাৰ ফলে হাতী দুটা মৃত্যু হৈছে তে সরকাৰৰ ওচৰত আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ওচৰত আমাৰ এটু অনুৰোধ যিমান ফালে ঝাটকা মেচিন লগোৱা হৈছে এটু যাতে বন্ধ কৰাই দিয়ে আৰু এই হাতীবিলাক যেতিয়া হিয়াতে ভোকত খাব আহে এই ঝাটকা খাই কিনি হিয়াতে পাগলা নিচিনা হৈ যায় তেতিয়াই ইহঁতে মানুহৰ বাৰী ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি দিয়ে মানুহ মাৰি দিয়ে নহলেতো এনে কোনবা একো অনিষ্ট নকৰে যি হৈ আছে সব এটু একমাত্ৰ এই ঝাটকা মেচিন লগোৱাৰ পাছতে হৈ আছে আগত এইবিলাক ঘটনা হোৱা নাই মানুহৰ ঘৰো ভাঙা নাই মানুহ মৰা নাই হাতীও মৰা নাই এই ঝাটকাবিলাক লগোৱাৰ পাছত এনেকুৱা সব ঘটনা হৈ আছে মানুহ মাৰি আছে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি আছে হাতী মৰি আছে সরকারে আর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে মিলি এই টোটালি ঝাটকা মেচিনটো বন্ধ করাই দিব লাগে আমার এটুৱে অনুরোধ আলো এটাতো ডাঙৰ নাই এটু আমি এতিয়া মাত্ৰ এটুৱে দেখা পাইছো আৰু এটা আমি এতিয়ালৈকে দেখা পোৱা নাই তো দেখিবৰ কাৰণে আমি গৈ আছো এটো অতি দুখজনক বিষয় আমি খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আহিলো ৰাতিপুৱাই আহিছো আমি ভেটেনেৰিয়ানক লৈ আহিলো কাৰণ আমাক জনে খবৰ দিলে যে এটো ইলেক্ট্ৰিফিকেশন হৈছে মানে খেতি বচাবলৈ যিসকল মানুহে মানে কাৰেণ্টৰ দ্বাৰা তার সংযোগ কৰিছিল বিদ্যুৎ পৰিবাহিতা তো এটো নহবলগীয়া এটা ঘটনা ঘটি গল যদিও আমি চেষ্টা কৰিছিলো 4 দিনৰ পৰা হাতীজাক কুঁহিয়াৰ খেতিৰ মাজত আছিল আমি যিখিনি লোকেল সমিতি আছে এন্টি ডিপ্ৰেডেশ্যন স্কোৱাড তেওঁলোকক আমি যিমান দূৰ সম্ভৱ আমি যদিও দেৱালী হৈছে বা কিবা হৈছে আমাৰ মানুহ আহি আছে তেওঁলোকৰ লগত মানে যোগাযোগত আছে ফটকা দিয়া গৈছে ক্ৰছ লাইট দিয়া গৈছে যে আপোনালোকে যাতে কুঁহিয়াৰ বাৰীৰ পৰা যদি মানুহৰ গাঁৱলৈ আহে যাতে এইখিনি অলপ দিন আপোনালোকে ৰাখক আৰু আমি যেহেতু এটো এটা মানে সেনসিটিভ এৰিয়া কপিলি নদীখন পাৰ হৈ এফালে ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং যায় আকৌ ইয়াত আহে হাতীজাকৰ এটা মুভমেণ্ট আছে এটো এটা কৰিডৰ সকলোৱে জনা কথা গতিকে আমাৰ আইনৰ ফালৰ পৰা বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইন 1972 অধীনত আমি নিশ্চয় বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম দুখীয়ে নিশ্চয় শাস্তি পাব আমি কঠোৰতম শাস্তি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ আইনৰ ভিতৰত এতিয়াও হাতী আছে নেকি বৰ্তমান ওচৰে পাজৰে আছে কাৰণ কেলে তেওঁলোকৰ জাকৰ দুটা হাতী মৰি গৈছে কাৰণ ইয়াতে প্ৰায় 100 ওচৰাচৰি এটা হাতী জাক আছে বৃহৎ জাক এই ডিস্ট্ৰিক্টৰ কাৰিখানা বিলপাৰা গাঁও হয় ইয়াত আজি ৰাতিপুৱা একচুৱেলি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমাক জনোৱা গ'ল মই ডক্টৰ হয় তো তেওঁলোকে খবৰ দিলে হাতী এটা বুলি গম পোৱা গৈছিলে আহি পাই দেখিলোঁ তো দেখাত কোনো ধৰণৰ হেলদি হাতী কোনো মানে এক্সটাৰ্নেল ইনজিউৰি নাই তথাপিতো মানে ওচৰতে কাৰেণ্টৰ মানে তাৰৰ আছে ব্যৱস্থা আছে ধান খেতি প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিছিলে অনুমান কৰা গৈছে আপোনাৰ এইটো ইলেক্ট্ৰিক শক লাগি হাতীটো মৃত্যুবৰণ হৈছে এটা হাতী আনুমানিক বয়স 12 বছৰমান হ'ব আৰু আন এটা নিচে সৰু পোৱালি 2 বছৰ মানৰ হ'ব
দুটা জেগাত মানে ডেথ হৈ পৰি আছে। যিহেতু যে 12 বছৰীয়া যিটো হাতী এইটো মেল না ফিমেল? মেল, দুইটাই মেল হয়, দুইটাই মেল। Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Momin Aridengpen Dolamara Bagan Higher Secondary School Kimi Kangpu. Bharat Janata Party Bharat Adangalong Sarkar Nangchari Detpen Project Kachingthur Amo Kitek Ponlonga Tengpen Karbi Anglong Ang Kangalong Sitami Ongdung Kachingthur Asai ke claim ponason si pini Dolamara Ang Kangalong Kedo Dolamara Bagan Higher Secondary School Kimi along Sitami ing Pupontanglo. Lakha Inkoida Trok Dua Barguri MSc constituency ke parlo Dolamara Ang Kangalong Kedo Dolamara Bagan Higher Secondary School Kimi along Pini local MLA Anparta Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Momin Aridengpen ing Pupontanglo. Bangso Ajay Megalong Ongdu Dolamara Baganalong Kedo T Tribe Atumpen Chenglok Labangso Ahem Ki Kimvek Contractor Engineer Lapen BJP Party Klem Rapet Nilip Block Chairman Sonjoy Teron Social Worker Tarjan Terang Tuniram Rongphar Rajening Tiatum Penchenglok Ongdung Party Klem Raperatum Chetongdun Si Piniajay Mek RD Pidun Mai Do Bomahud Aluhi Sarpo Dr. Mominake Haipen Kachetongdun Arada Tumaphan Non Kivangji MLA election setami BJP Aphan Kroy Tipsi Pahai Veknangji Lapen ke Hailo Pute Kachingthur Amoton Paprangdun Pikpo Lapen Bokajan constituency ke Assam Alongpen Kachingthur Nai a constituency si nang man pupusi ning jepo Lapen neke Majoka Phanta Akhakhe Nike Rada Sai ke claim abang Ati Nike Dr. Amuni Dapot Rada Phan ke Inghon Opu Hey Hui Alam Jumesen Pen Kachetong Arada Tum Angno Jai Si Mesen Pen Jai Mek Pachunpo Dolamara Pen Nangkelo Berta Edverson Crew Report Karbi Anglong News Channel Tea Garden Model High School Netaji Subhash Chandra Bose Tribal Residential School Kasturba Gandhi Palika Vidyaloy Residential School, 3 major academic institute in Dolamara we got. Then in the garden we got another this Jagannath Skill Development Center. Now from there people can have a wedding ceremony there, people can have a training for the skill development, people can have a meeting out there. So many facilities we could able to give in the Dolamara. So I am very happy that for the last 9.5 years I could able to develop my constituency, not Dolamara. So I am very happy that for the last 9.5 years I could able to develop my constituency, not only Dolamara. I received a lot of developmental scheme. We have to complete unlike Dolamara Road and Dadora Hospital and Dadora Village. Everything is undergoing construction. So sometimes what's happened because of the rain, they could not able to bring the materials which is required. Now it is a rainy season is over, the work will resume. Definitely those work will be completed. Yesterday PWD review I took. Tomorrow I am going to take Jal Jeevan Mission review. Day after tomorrow I will take both the Nilip and Bokajan block review. So I will see what other work is pending, what other work has not been completed. So I will give my more effort to complete those works. Now it is a dream of the people of Porpong Tarapong. The road has been sanctioned, construction is going on. The construction speed is little bit slow. Yesterday I have instructed this PWD engineer to put pressure on the contractor so that work can be fastened than previously they are working. So we need the construction to be completed as per due time. 2 years is sanctioned, so within 2 years they have to complete it. So can you imagine that Dorpong Tarapong will get a road? If I have not become MLA, not a single MLA from Bokajan before me they reach Dorpong Tarapong. But I took truck, 4-wheeler truck I took, and then 2017 I went Tarapong. So I am a person that I like the challenges. So I went there and then I promised them that I will construct this road within my tenure. But 5 years I could not be able to do that.
Next 10 year, I make it success. So now many places, the road construction has been done, education institute they got, other drinking water facilities also they are getting. So I am not that much happy with the JJM work, but I am having review tomorrow. So 50% JJM is functioning, 50% is not. So that non-functional JJM should be functional so that our poor people get pure drinking water, so that their health can be protected with this pure drinking water. So I am very happy. So wherever the work is not done, definitely step by step work will be done. So far, from my assessment, I have done 40% development from my constituency. Next 5 years, it will be 60%. So it was earlier, it was zero. Not a single MLA you can tell me a name. They have brought any development work for their own constituencies. So now I have changed the traditional practice of the Karbi Anglong MLA, that MLA cannot do work, MLA don't have power, MLA don't have money. It's not like that. So those MLAs were lazy. They could not able to judge their power, capacity, but because I came from the medical background, I came from the academic institute, people's need and people's problem. So that way I started working. Now Karbi Anglong having a new direction. Now the bad image of MLA is over. Now people started thinking that MLA can do everything. So we are doing everything. So we will work together with the council members who is like-minded. Many of them, they criticize me, but let them criticize. But I am working for the people. I am not working for me. I am not working for any leader who is after money. So it is my wisdom to work for the people who is suffering a lot. Now I believe through my work, many people will get the knowledge how work can be done. So if people are helping me throughout the time, I am very happy that all corner of the people, they love me, they respect me, they encourage me. Yeah. So because of their love and affection, I get a strength to work for them. So Bukazan, another 5 years, Bukazan will be a different constituency. They cannot imagine what Bukazan is developing. But after 10 years, you see what happened in Bukazan as compared to other constituencies of Assam. Not only Karbi Anglong, I am telling Assam. After 10 years, Bukazan will be in such a position that everybody will be appreciating, and Bukazan will become a model constituency. Thank you. Thank you. Turkimi Society NGO Maipu Bajong Tiso Ahin Pen Isivet Lapen Ahok Pet Alam Tepen Kaning J Ponche Aphan Katuningri Nijang Karbi Anglong Keparlo Jengka Amina Ahemalong Turkimi Society NGO Amaipu Bajong Tiso Pen Pirangkia Tengno Ang Ton Pen Than Pachinipo Prayer Chiklo Nipai Inkora Ketom Ninkan Surihinira Inkora Porni Jengka Amina Ahemalong Turkimi Society NGO Amaipu Bajong Tiso Ahinpen Political Party Kedo Anatumaphan Isivet Alam Tesi Rad Angno Lamte Kaning J Ponche Phan Kachuningri Teke Karbia Khayaphan Lam Tobai Kaning J Pen Aphu Pahinuri Vote Kachepa iji aphan ke kachobai alam ningje jera ahok alam thepensi ningje ponangji pura chuningripo Kheruni pen Kamsing Dera report Karbi Anglong News Channel Pini Nelly Turkimi Society mate NGO Amaipu pen Ili Parangke kachopa alam thegela puhelo Karbi Anglong mate Karbi Aratatum enang sot ahomu along kai kita song ke doan political party ke doan songja pirum ke doan ake ongdung atum kai ta kache khelai si heglong lasi nili budai bange iltum Karbi Arat mate Karbi mo future mate afirapan akisung pen ke jok nai po alam the anabang ke ni chuni ri alam ang phelo pini hamphang doan song doan leader doan ni si vet lem ponangi apen chingbai vek mangi kusi ni chuni ring tu no ni selam ni ala sik shidul alam isi ni lam phan tu
banili harangkya hin pen mate lason media la hin pen nili kaita karjudun long komane sia song si lason yelote hala bang khamke dun po lagi si example mate lahalo non kar biang long tim kar biang long doktor tuliram long hang ake alang ni pulo constitution ke lang teng pulo de daket ke cheke betum phan ke but paning thanum ek busalang ni lardak pen meeting along bate non ason social media long than pon akola pu il tum non songja po mate APLC leader ake hai ang tong ti mate li song than po lake ining hanote council ing than un pusi alang ni tum kai ta lamboy pi lasi la sol lamba non kar biang long aratu mangu haglo APLC leader ong kan ye to hok lo ma tim kar biang long leader hok lo ngani yelo ma puting kar biang long pun itum ta constitution lang pakkat ek pakkat se kan yelo ki pulo atum ta pulo itum ta constitution lang pakkat si pulo te isia khai long je six schedule mate aron karbia phan akapre long tok mala ho jong si kadi pulo tante nili puya bang ke nona itum prap jin pen karbia khei phan pa mahu he jia phan nang tum lam sam pen chingki je than pen nang tum la swa sayang de ka pe chonji phan mare ka pachini ya phan si nili na chune ri lo aw che political isu alang mele election ke haya phan nili ma thadam bang jokon chune ri phan ke la ili tum political isu ele pin pen si hala non hempreg alam punon border isu alam punon la pen non itum la pen hempreg alam punon la huya bang ke ili tum cepatin te pin pen ning si vet pen si si vet mat hapon ri pen si claim ponangji la so putha ka la so join ne pen mana party da election je pai nang ne mana song pantan ya hokpe ji punang ne a hokpet pilo mahala si ripsi itum non dak bang ili tum munthi ponang po karbiang long ara phan pamang punang ne do athe karbiara ta tum ka anu tin ke aron alu chini ne constitution por he tekhe la si dona bang ni puya bang ke la to helo je non ili dan tum song do an tum phan ke thekre tum phan do an phan a hokpet pan itum karbia kai ka pa phira khai phan chobai nang ne lo ai siwet ko piluma ke a hokpet na tum chingru pen ra rat a phan than pon pakan noi pusi ni chunu ri go ni son thong bang ke ko helo hembre ka putha alam asap so ni ningama thalam ni pula bang ko helo ili tum arjiding flui pen article 244 a ili tum hembrek apu thaka che songar jiding piglo hala so ri che songa bang ke gas kong la pen SDC wala men ka che thang klong ke hala so ta isi ki the long bang ke gas kong tum le hang paka hota SDC bang hang he ku SDC tum le bang hang paka hota gas kong tum hang he ku la so ka che khala arjiding flui pen a join ne ping anta ili tum hembrek apu thake na anda chun nam de Ladaga bangke central government mate intelligence branch atum nange thekun long bangala halo je karbia khai mate long asudum ta isi verabe lasi latum bangke kapang khribe do poglo pusi nili munchidam lasi non Apran ange lasi mahen prek alam ta ilitum song ke doan la pen itum political party ke doan hem prek amen pen hem prek alam pen la ke itum isi vet do pen central government along state government along ili tum dok abe hang phana song do an pen chingki dam pakalo te ki chunji ang thaibu kusini mathada sida chekhalai sailo protang de chingbai be prote towa dam pro meeting along la so party ke empre ka he la so party ke la son pudong se chik bom protang te la bangken hokta chunji ase prange bang yan bangke non an bangke isibat song doan political party doan empre ka putha ka che song nangi aku long te ke tum to nang ne che song bom nangji ning si vet pen la pen political benefit ale chuana me mo hai det palong lok jara party no jara song jata hal tum ale pa chuana me purule ta pini la election amen pen ba pinia party benefit pen la bangke ing tonang popusi ni chun dilo ela pen ko isi bang du asong na me a political party na me ka choklem no si mesen a hok polotang te ilitum kar biang long arat no song doan ta ilitum alang tumhan kacuru nanggi indeng pria bangke nili karbila meramai fupen chenglo klembang kudu ana tumhan isi kini alam kamat halam do kache thaning tumbang ala ko hello anutinda mathado
ilitum ajutang mate lamet ingtang nanggi po bangke anutin akar bipo akar bipita mathalo sita niliga matha chok jata manesa nili non ke thik long an klotang te non lamera mai long ke arleng ke sar ba artak dong si chepang rum chom chom song si thekun long lasi non nili matha lamagala phalo jong si lamet pangtang gi klotang te non lo charli bo wekimia tum phan pang ru kon bek nang gi lasi non Apran lamera mai dulu klotang te nang litum la high school kali pusita higher secondary college tum pen elongan bangket kebak anang tum cirung cerek litum cirung cerek pen alang litum pan halaso adimat long long pom lo klotang te alang tum asap so mon tijima alam so asap so ba koche tabima pusini nining mata athe non Apran ga we kimi tum si puche nangi arleng sar tum ke lake thek chot po than kang long apor wedet po lasi alang litum pan anabang hanang ji pusi nilipini karbi lamet amai tu penceng lo lembang putuman panta cuning riglo delitum hoya dui alam aku kiri le thora sonsi mandir lo ilitum langna kedam bangga song tinda dak cuhera long hadak cuman ruben tapar long kacetan alam manta pada kecik polam tan tinda damdo dam sida solution apa ada king wai dam be komana tum dampo komana party asiam chokche mane em chokche ba komana song chokche pusi ada ko bangke je potas namo rat tum phan lahui sa sentiment sentiment alam si phanam te nili puye bang la halo te la so ahoy adui alam tapi chunjia phan dakar biang longalong mana song dasa song doan la pena political party doan chingwai pen solution piloma ahoy adui itum ithip thipia phan non government along Kedam pina kisung doma jongsi chok jam dam jam bahera la puchi sor sat jam lotang te la ka solution mangele la si nile me kuya bangke la so puthak tala hello nang tum towar dam pro chi sor sa sera ha long dam ra rat tum han isa sentiment laga andera aning ka pirong aning ka pethe ni tum dolo puthik la pen do ana asom pen chingwai pet pen ala sarkar lo asam sarkar lo india sarkar lo ka Kedam phansi nang tum bo inang pokusi ni lichunen gilo lasi noni ligi puji bang la ko hello noni li kaningja putha kalam an pinang litum political party song doan nang litum chingwai sar kan cepat keng aphan kupina ka hinudum jongsi abe prote people lo nang litum pini sarkar lo no leader ya no nang tum chingwai sar pen kobi posi do de dat pusi cepat keng kedelo la sini li papa kan ahok pet karbia khe farman pan si ke claim people te na tum siwet ning siwet pe na tum chepa ke hai nangi ningje hai nangi che than chepa ke hai nangi che bong he pin pe che sosa se pin pe pinia berta ke lapo ansi kang ton pon iklo do me thak me